Kitomoni ntai pookin enkasirani olomon Mary Supeet temboloto a studio launch Mary Supeet TV natii ntarikini 11 olapa lesiet te kanisa Siloam Christian Church Nkoile tiabori Bishop Simon Ole Kisimpol te town e Bullseye. Iteru lo sirua songwan enkakenya netomoni larikok lemaa bishops irpastani ilaranyak ilasirak lolomon olosho lemaa telulung'ata. Ore naa loyanyiti araki guest of honors na larikok lolosho eriko Honorable Daniel Tinai, Honorable Janet Sereu, Honorable Matthew Lempurkel, Honorable Joshua Saigelo, Honorable Simon Saitoti, Honorable Juliana Katimwa, Honorable Penina Sintimo, Honorable Charity Tendeya, Honorable Dorothy Mashipei, Wakili Mayani Sankale, Honorable Titus Kai, Honorable Patina, Honorable Tirishe, Honorable Cynthia Oningwei, Honorable Daniel Goligol Okulie Kumoga, ore guest bishops na Bishop John Rambei, Bishop Kereku, Bishop Samuel Munirei, Bishop Stephen Katumbe, ore guest speaker na Bishop Lentisha, ore lasirak lolomon neti Sam Sangida, Stephen Leto, Zipora Sawaina, Enkashe Sopia, Daniel Olesito, Angela Muriet, Letabo, Ponsiano Odongo, Jonathan Tekan, Philip Tienda, Jina Kubwa, Tim Sanare, Patrick Lelion, Olaiseri Sereri Okulie Kumoga, ore si teno olong na kilepi kerembe musingolitin lenkisisa wesere mare, amuge alaranyak laijo Daudi Pose, Caroline Karenti, Charity Naneu, Pastor Olenga Sikasi, Maria Siabei Osongo Band, Okulie Kumogoleng, Ejo Monitai Bokin, Wotu, Mate Shibagnotonki ya Sinenkai.